Hakapwede begini ka topik Commission Patsalia at ka Juvenile Justice Act. Ay hindi ko iya kibawan na po ka District Hub, kapinay sa Iloilo, but na ay kublay mo ya iba ya doon hakin ka po, kiba doon na po kawi. Right to vote mo yung right kita hindi na vote kapasnan. But magmong ito buo kita jadi yung meningkat na dapat yung children are the future of the tomorrow. Dan dia kemudian nak today laway yung kapatid day na issue po ta expectation begini ka laway na bentang buka begini iyo begini Sunday na day na tamba habang ipet pagmenta hakikises hindi tanggung kibum Banyada yang kita lagi ni kecil syak tomboy kecil syak legijon. Di mana kadeka ki Protection of Children from Sexual Offences Act. Kanya ka act ki kalabi na rules na manhazar kan ahli na penterikan. But ada betik ki kena ki bahwa hak Islam. Mau telah dalam menurut ki kena ki bahwa hak Islam ki basyak kini kita di syariah kehidupan di kadar kenekaan kebenaran ki di kadung kenekaan ni kadar kebenaran ya ni kalau kita penetrative sexual assault cukup kita pun terima ki section kenekaan yang kita dalam kita cakap dalam kita kirukom sexual abuse tu kini ki jin syariah kehidupan kita nak ki mau kita tomboy kalau ni